Haina hailam so no ko borok ni tegen entertainment YouTube channel bahai thumai khadana mare kiching song kha khalam jotno kam krung tong na hinai ngal tini din jong ni bagai jeta video tui pemani ke jeta reviews content YouTube channel klai thangmani yaglo jeng bahai ke appeal khlainai YouTube team na jeng bahai ke appeal khlainai e appeal khlaina bagi bahai terms and condition tongnai abor bebak tini of video ni bisingtei completely process norok no phunuk nai ga aboni bagi norok of video play je python jara nai tong di ga phai tini video no changlai sinai khadana mara kisi sunai di jeng appeal video khlaina ni sekan kisa terms and condition jeng kisa bujina nangnai bahai ke appeal video khlainai tam ningke ani jeta YouTube channel ni comment box so kabang ko borok no te Instagram ro no comment playo dara je ani YouTube channel jeta reviews content klai khangka abo thik khlai di ga angbong ei channel thik khlaina bagai nai khangka kai appeal videos samane bagai tongo ga appeal video bahai ke sanamnai borok no ta ang saka pheba aboni selai phona jeng bahai ke jeng appeal khlai khangka kai abo reject ngala माने YouTube team abo accept khlainai tini ne of video nai khangkai nini aje appeal video khlai mane abo accept khlai jak nai the number 1 tam khai nangnai je appeal video jeng deskapano 5 minute ni bisingo ma sanam nai a appeal video tam language sing video sanam nai hinke aro Hindi English te Bengali ga angno no recommend khlaina mu chungo je English maya borok bo Hindi be video sanam di English be makai English be sanam di Bengali be sanamdi jot ni bes sengnai tam ni chini ko borok ta jaga accept khlaya gawan bagai nang Bengali bai da jaga video sanamdi a video no a list tondi a video ni URL no a jaga paste khlai de a box so gawan yaglo hangka submit khlai de ka kaino jotai 14 days no a jaga borok abni review khaina ni sawo ga ama ha jodi review khai jodi 5 minute thang kani channel te sa khaina hai monetization khlaina bagai nang option manai ga faida se ko clock sana thange tabung no mobile screen tlangai je boba hai ke khlaina ba process to no follow giri inge guys appeal video khaina ni sakang o jaga khoroksa takung ni YouTube channel ang phaika o jaga start appeal ni rong nukna inge bi ni mo apply khaina nang mani jotai last date inge 29 May 2023 wa inge bi ni channel lo rong nukna inge bi ni mo channel jeta appeal khaina nang mani no karon ka reviews content bagai inka ora start appeal sung click ma khainai jaga nai di appeal by submitting a video ni chawa sending a video ni chawa inke o jaga o nang nang salana mu sungo appeal video sung khaina ni sakang bini channel busu watch time tong busu subscribe tong na nugui tong khana inke te reply ni option ka bo maya ngi tong khu appeal video to sung khlaina na khlaina inka jaga submit khaina inka o jaga criteria kisa nadi muitu khlaina na yo nong no inkai awan slide sakang na sanamu chungo o jaga submit and appeal ni sakang inka appeal video tam appeal video tam kok sanai puile sakang nini channel ni bumung sadi tai nini channel bo hai category ni video sanam abo sadi tai nini channel bo language video sanam abo sadi tai nini channel nung bo jaga ni video rokno naha tei bo jaga ni photo rok no nung use khalai tei bo jaga ni video rok tei music video rok use khalai abo rok no nung mention khlaina ni chesta khaidi ga phadi o jaga introduction rok nugui tongkhana appeal video khaina ni sakang tam ma khlai nai o jaga sawa create a video for your appeal kaisa nung video ma snamnai jeta ga abo language tam by language khalai manai nangnai te 5 minute ni bitoro ngna nangnai bisingo ngna nangnai video te aboni URL kaisa na nangnai 30 second te a jaga wa kabang ma mention tongo nungabo na poriwi nai mano appeal video khaina ni sakang ga a URL no nung a link no tam khainai a box bo nung page khaine plus nung ni video ni screen no bo nung ma phunuknai ga a video appeal nung face cam sanamano face cam ya phono nung sanami mano ama haitanga tabuk angno tabuk language phunukni riwana je bo hai language by sung video sanami manai o jaga supporting language norok nukhna ga supporting language angno tabuk click khlai nang phunuknai ga click khaimani yaglo jaga nok nukhna appeal a YouTube partner program suspension nei o jaga important sijak tongo you must submit your appeal within 21 days of suspension ni sijak tongo o jaga o tei
abo 14 din ni bisingo nang result mane thangnai ni chawa te 30 din ni bisingo hingkai ni a YouTube channel monetization ngai thanai tomungna appeal accept khlaijak khaita do hingke o jaga o appeal khaina ni bage haine high criteria na di must be o jaga video only hinchao you should not put any appeal info da chawa less than 5 minutes long te unlist ma toninai hingke ni a video ni get upload khlaina nangnai ni YouTube channel no te tam language tongo jaga naidi Arabic Bengali hingke o jaga o Chinese rok tongo hingke English tongo Hindi tongo o jaga o kabang language tongo hingke nung je language by video snamui comfortable ungjago a language by no video snamdi English Hindi Bengali ni bisingo ang no recommend khainai norok Bengali by no video snamdi tamni hingke Bengali to joto na mano haya diba hingke a video nung sarambai a video no te kaisa kok muju narak di unlist to ma ton nai no new upload video aw chungma khainai unlist ma ton nai abri slai sakang sanamu chungo a video no nung cut khayawi no ma sanam nai edit khaipuruta edit khaipuruo kono cut ta khaidi cut khayawi nung pura puri video upload khlai ready a upload khlai mani video ni jeta URL no nung tam khainai copy khlainai nini YouTube channel ni jeta a submit khlaimani jeta sakao box tongo jeta URL link rnane bagai aka a jaga thangai nung link mari marnai o borok ni submit khlaijak nai o jaga o second number tongo submit your appeal by May 29 2023 unlist video ni aroni kaisa URL nung copy khai paste khlai ready te submit khlai ready inka oma haike re kang kaino 14 days ni bisingo no result mani thangnai nini appeal reject dangkha na accept dangkha accept ngani ni bagi good news guys rok saimon kana obahai ke no jeta appeal video no chung pathungna nango inka obahai je criteria chung jotto saimanoi jodi chung obana phulu khai ga kai o je YouTube ni jeta rules no phulu khai ga kai je appeal video no ne bagai ei phulu khai ga kani ni channel lo 101% desktop na monetization teisa khlai ga monetization enable nai gaitinin baga suna khazana mare kichu songro bhuji ami tonga kani bai comment box open tonga ro comment khlai sadi te yani WhatsApp tonga Instagram tonga ro phulu khai paidi te haina ro next video malai phai te channel ko tar thai ka subscribe khlai di tin jong bagi video tu payment bagi like kana ta pogdi ga haina ro next video malai phai jotana hambai